Bio je oktobar 2017. Svet je nastavljao svoj svakodnevni ritam, uglavnom nesvestan tihog baleta koji se odvija u kosmosu iznad nas. Astronomi i naši strpljivi čuvari noćnog neba obavljali su svoja rutinska skeniranja. Tražili su asteroide blizu Zemlje, poznate nebeske susede koji povremeno pređe naš put. Ali tog posebnog dana, jedan širokougaoni teleskopski pretraživač na ostrvima otkrio je nešto neočekivano. Bila je to slaba tačka svetlosti koja se kretala sa svrhom koja je izgledala potpuno njena. U početku je katalogizovana kao još jedna kometa. U početku je katalogizovana kao još jedan asteroid. Rutinska tačka na ekranu ispunjenom bezbrojnim drugima. Ali nešto u njenoj putanji bilo je drugačije. Nešto nije bilo sasvim u redu. Njena putanja je bila hiperbolična. To je značilo da se kretala prebrzo da bi bila gravitaciono vezana za naše sunce. Bio je to putnik, međuzvezdani posetilac koji je prolazio kroz naše kosmičko susedstvo prvi put u zabeleženoj istoriji. Objekat je dobio ime Oumuamua. Na havajskom jeziku to znači glasnik iz daleka koji prvi stiže. Samo ime nosilo je osjećaj čuda i dubokog značaja. Više nismo samo gledali u zvezde. Nešto iz zvezda je sada gledalo nas, ili barem prolazilo pored nas. Otkriće je izazvalo talase u observatorijama širom sveta. Teleskopi su se okrenuli, fokusirajući svoja moćna sočiva na ovog prolaznog gosta. Osjećao se opipljiv osjećaj hitnosti. Oumuamua je već bila na putu, jureći od sunca nazad u međuzvezdanu tamu odakle je došla. Svaki prikupljeni foton svetlosti, svako izvršeno merenje bilo je dragoceno. Početno uzbuđenje bilo je prožeto tihim strahopoštovanjem. Koje tajne je nosio ovaj tihi putnik? Naš prvi pravi uvid u prirodu Oumuamue nije došao sa jasne slike, već iz načina na koji je reflektovala sunčevu svetlost. Dok se kretala kroz svemir, njena svetlina se dramatično menjala za faktor 10. Ovo je ukazivalo na veoma neobičan oblik. Da bi se objasnila tako drastična promjena, objekat je morao biti veoma izdužen. Početni modeli, kosmička cigara. Kasnija analiza je sugerisala još jednu mogućnost. Mogla bi biti izuzetno tanak objekat, poput palačinke, ili krhotine koji se prevrće. Boja je bila još jedan trag, iako je samo produbila misteriju. Oumuamua je imala tamnu, crvenkastu nijansu. Ovo je često znak izlaganja kosmičkim zracima. Njena površina je bila pečena, ozračena milionima godina. Tamna kora bogata organikom sugerisala je kamen, možda metal. Nije pokazivala znakove vodenog leda, bila je tamna, bila je tiha, nije posjedovala sjajnu gasovitu auru komu. Zatim je tu bila njena putanja. Oumuamua nije ušla duže ekliptičke ravni. Zaronila je odozgo pod strmim uglom, prolazeći unutar Merkurove orbite pre nego što se odbila oko sunca. Njena brzina je bila zapanjujuća, dostižući preko 196.000 milja na sat. Ova putanja visoke inklinacije i velike brzine bila je potvrda međuzvezdanog porekla. Nije bila lutalica iz ortovog oblaka. Stigla je sa namerom, metak ispaljen iz pravca Vege, iako je putovala toliko dugo da Vega nije bila na tom položaju. Čudan oblik, tamna i inertna površina, neobična putanja. Naučnici su očekivali komete bogate ledom, ali Oumuamua je prkosila očekivanjima. Nije se ponašala kao prava kometa. Nije se ponašala kao pravi asteroid. Ponašala se kao ništa što smo ikada ranije vidjeli. Misterija više nije bila samo odakle je došla, već šta je bila. Tihi glasnik nije govorio jezik koji smo razumeli. Pauz. Najčudnije poglavlje u priči o Oumuamui tek je trebalo da dođe. Dok su astronomi pedantno pratili njen odlazak iz našeg sunčevog sistema, primetili su nešto što je prkosilo zakonima nebeske mehanike. Objekat se ubrzavao. Udaljavao se od sunca nešto brže nego što bi sama gravitacija mogla da objasni. Ovo nije bio suptilan efekat, bio je statistički značajan i nedvosmislen. Nešto je Oumuamui davalo nežan, kontinuiran potisak, ubrzavajući njen izlazak u prazninu. Putanja Oumuamue sa blagim, neobjašnjenim ubrzanjem. Ovo negravitaciono ubrzanje nije samo po sebi nečuveno. Viđamo ga kod kometa sve vreme. Kada se kometa približi zvezdi, njena ledena površina se zagreva. Led se direktno pretvara u gas u procesu koji se naziva sublimacija. Ovo ispuštanje gasa deluje kao niz sićušnih raketnih potisnika, gurajući kometu i menjajući njenu putanju. Ovo ispuštanje gasa također stvara prelepu sjajnu komu. I rep. Problem je bio što Oumuamua nije imala komu. Nije imala rep. Najmoćniji teleskopi na Zemlji i u svemiru bili su usmereni na nju, tražeći bilo kakav znak gasa ili prašine. Nisu pronašli ništa. Nije bilo vidljivih dokaza o samom procesu koji bi trebalo da uzrokuje njeno ubrzanje.
Ova duboka nedoslednost stvorila je dubok raskol u naučnoj zajednici. Kako se objekat mogao ubrzavati kao kometa, a da ne izgleda kao jedna? Tihi potisak, bez vidljivog motora, duboko je uznemirujuće zapažanje. Ono krši princip da za svaku akciju mora postojati jednaka i suprotna reakcija koju možemo vidjeti ili izmeriti. Potisak je bio tu, ali njegov izvor je bio nevidljiv. Možda je ispuštanje gasa bilo sastavljeno od čestica koje naši teleskopi nisu mogli da detektuju. Ili je gas izlazio suviše difuzno da bi se video. Da bi se proizvelo primećeno ubrzanje, morala bi se izbaciti značajna količina materijala. Činilo se malo verovatnim da bi tako velika količina gasa mogla da pobegne, a da ne ostavi nikakav trag. S jedne strane, imali ste ubrzanje komete. S druge strane, izgled inertnog asteroida. Oumuamua je bila paradoks, objekat koji je istovremeno posjedovao karakteristike dve različite vrste nebeskih tela, a da se ni u potpunosti nije uklapao ni u jedno. Misterija više nije bila samo o njenom obliku ili poreklu, bila je o njenom fundamentalnom ponašanju. Kršila je pravila kako smo ih razumeli. Pauza! Suočeni sa ovim zbunjujućim skupom zapažanja, naučnici su uradili ono što najbolje rade, predložili su hipoteze. Teorije su se podelile u dve široke kategorije. One koje su tražile prirodno objašnjenje, makoliko egzotično, i one koje su se usudile da razmotre veštačko. Najjednostavnije prirodno objašnjenje bilo je da je Oumuamua zapravo kometa, ali vrlo čudna. Možda je ispuštala gas koji je bio nevidljiv našim instrumentima, ili je bio toliko fin da je bio neprimetan. Druga ideja je bila da je to bio ledeni breg vodonika, komad čvrstog vodonika iz gigantskog molekularnog oblaka. Sunčeva tlota bi izazvala sublimaciju vodonika, pružajući potisak bez vidljive kome. Ova teorija je bila pametna, ali imala svoje probleme. Da li bi se uopšte formirao i opstao? Drugi naturalistički predlog. Oumuamua kao ledeni breg azota, fragment odlomljen od planete slične Plutonu u drugom zvezdanom sistemu. Čvrsti azot bi također sublimirao i potencijalno objasnio potisak bez kome. Treća linija, plimno razaranje većeg tela u blizini zvezde koje ostavlja krhke, izdužene fragmente. Ako je izuzetno porozan, zarobljeni gasovi mogli bi polako da iscure i proizvedu blagi potisak. Svaka od ovih prirodnih teorija pokušavala je da proširi naše znanje, ali postojala je još jedna mogućnost. Šta ako ubrzanje uopšte nije uzrokovano ispuštanjem gasa? Šta ako je uzrokovano pritiskom same sunčeve svetlosti? Pritisak zračenja je stvarna pojava. Sunčeva svetlost vrši sićušan fizički potisak na sve što dotakne. Da bi ova sila bila dovoljno jaka, objekat bi morao biti neverovatno tanak i imati veliku površinu u odnosu na masu. Morao bi biti u suštini jedro. A ako bi bio jedro, teško je objasniti njegovo postojanje kao proizvod prirode. To je dovelo do najneobičnije hipoteze od svih, da je Oumuamua bila veštački objekat. Zagovornici ističu da svetlost može objasniti potisak bez tragova gasa. Kritičari traže strože dokaze. Dilema je ostala da lebdi između mogućeg prirodnog i mogućeg veštačkog porekla. Pauza. Sugestija da bi Oumuamua mogla biti artefakt vanzemaljske tehnologije najpoznatije je zastupana od strane istaknutog astronoma sa jedne prestižne institucije, stvorila je značajan razdor među naučnicima. Bio je to sukob između principa jednostavnosti i činjenice da su najjednostavnija prirodna objašnjenja bila bez presedana. Rasprava nije bila o postojanju vanzemaljskog života, već o kvalitetu dostupnih dokaza. Za većinu, prag za takve tvrdnje je izuzetno visok, a podaci iz Oumuamue, iako čudni, nisu ga prešli. Jedna strana kaže, Oumuamua je neobična, ali je prvi međuzvezdani objekat viđen izbliza. Verovatnije je da je naše razumevanje nepotpuno, nego da je ovo slučaj 1 u milijardu. Zagovaraju intelektualnu poniznost, izbjegavanje senzacionalizma, više podataka i bolje modele. Druga strana pita, ako oblik, nedostatak izbacivanja i ubrzanje ukazuju na jedro, zašto odbaciti tehnološko objašnjenje? Debata je bila intenzivna. Pauza. Argument za veštačko poreklo Oumuamue počiva na konvergenciji anomalija. Nije jedna čudna osobina, već kombinacija nekoliko. Prvi stub je oblik. To ne liči ni na jedno poznato prirodno telo u našem sunčevom sistemu. Mogao bi biti sonda dizajnirana da minimizuje štetu od međuzvezdane prašine, mali poprečni presek. Drugi i najmoćniji stub je ubrzanje. Hipoteza solarnog jedra pruža čist fizički mehanizam. Sunčeva svetlost sama pruža silu. Zato, Oumuamua bi morala biti vrlo tanka, možda manje od milimetra debljine. To nije oblik koji očekujemo od prirode,
ali je onaj koji bi civilizacija izgradila za međuzvezdno putovanje bez goriva. Treće, putanja. Primećena je skoro u mirovanju u odnosu na lokalni standard mirovanja, kao bova u kosmičkom okeanu. Konačno, potpuni nedostatak signala ne mora da negira veštačko poreklo. Mogao bi biti neispravan komad tehnologije, svemirski otpad druge civilizacije. Uprkos ubedljivoj priči o veštačkom poreklu, naučni konsenzus ostaje čvrsto na strani prirodnog objašnjenja. Glavni razlog je temeljni princip nauke, teret dokazivanja. Izvanredne tvrdnje zahtevaju izvanredne dokaze. Iako je Oumuamua nesumnjivo čudna, dokazi prikupljeni tokom njenog kratkog prolaska su na kraju neubedljivi. Podaci su retki i u nekim slučajevima bučni. Imamo svetlosne krive, merenja putanje, spektralne podatke, ali nemamo jasnu fotografiju. Nemamo uzorak njenog sastava. Bez takvih dokaza, zajednica će s pravom podrazumevati najkonzervativnije objašnjenje. To što nikada nismo vidjeli ovakav prirodni objekat nije snažan argument kad je uzorak veličine 1. Moguće je da su objekti poput Oumuamue uobičajeni, samo ih nismo prepoznali. Proširiti ono što je moguće u prirodi manji je skok nego potvrditi vanzemaljsku inteligenciju. Debata izlaže zdravu napetost, hrabre ideje i skeptična većina koja traži najviše standarde dokaza. Priča o Oumuamui nije neuspeh nauke, već demonstracija nje u akciji. Misterija opstaje ne zbog nedostatka mašte, već zbog posvećenosti intelektualnoj rigoroznosti. Dok budući međuzvezdani posetilac ne pruži jasnije odgovore ili dok prirodno objašnjenje ne bude široko prihvaćeno, objekat će ostati fascinantna anomalija. Dokaz da univerzum nema obavezu da se prilagodi našim očekivanjima. I u toj tišini nauka nastavlja da postavlja pitanja, da gradi instrumente i da čeka sljedeći znak. Pauza. Oumuamua je sada nestala. Davno je izbledela iz pogleda naših najmoćnijih teleskopa. Nastavljajući svoje tiho putovanje nazad u prostrano, tamno prostranstvo između zvezda. Nikada se neće vratiti. Ali njeno nasljeđe je duboko i osjećat će se decenijama koje dolaze. Njen kratak zagonetan prolaz poslužio je kao kosmičko buđenje. Razbila je našu pretpostavku da znamo šta da očekujemo i podstakla novi osjećaj hitnosti. Dovela je do razvoja novih programa istraživanja i protokola za brzi odgovor. Priča je ponovo probudila drevnu radoznalost u javnoj mašti. Pretvorila je astronomsku debatu u univerzalnu ljudsku priču o misteriji, usamljenosti, mogućnosti povezanosti. Podsjetila nas je da univerzum nije samo statična pozadina, već dinamično i aktivno mesto. Podstiče nas da nastavimo da gledamo gore, da finansiramo teleskope i misije koje šire našu viziju. Više od svega, Oumuamua nas je naučila lekciju poniznosti. Pokazala nam je da čak i sa svom našom tehnologijom i znanjem, jedan prolazni objekat može prkositi našim urednim kategorijama i izazvati naše fundamentalno razumevanje kosmosa. Prisiljava nas da priznamo, sa frustracijom i uzbuđenjem, da nemamo sve odgovore. Univerzum i dalje čuva svoje tajne. Da li je Oumuamua bila kosmička krhotina azotnog leda, nova vrsta komete, tihi ostatak daleke tehnologije? Bez obzira na odgovor, savršeno je ispunila svoju ulogu glasnika. Njena poruka, tamo je više nego što znate. Gledamo u istonoćno nebo, ali sada se osjeća drugačije. Osjeća se veće, misterioznije i možda malo manje prazno. Taj tamni, prevrtljivi oblik posjetio nas je na trenutak, postavio pitanje koje je uzdrmalo temelje naše nauke, a zatim zauvek nestao. Ostavlja nas ovde, pod baldahinom zvezda, da razmišljamo o njenom značenju i o našem mestu u velikom, tihom. Podaci su analizirani, radovi su napisani, ali najdublje pitanje ostaje, visi u praznini. Da li smo bili samo svedoci retkog prirodnog događaja? Ili smo upravo propustili prvu priliku da se pozdravimo? Da li smo zaista sami? Ili smo upravo svedočili prvom posjetiocu iz drugog sveta?